Na kabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kinigilong ki khubor bamda kasngi. Kaseng jungka all jantia Mastero Labor and Workers Union AGMRL and WU klashim yakarai ban pelong da kajing yaki aga khat nyotring no pra hanong ba shilong. Namar ki daw jungka jing penslem ke sorkar ban penkiwi kabai belasngi bar kajing bamyo e kabai belasngi kani kaseng kan sapelong da kilat jing yaki. Katay kaseng kinong yalam master role ha kajing yalam unong aibot uma kru pariat habaya kendo ikilat pathay kubor hasilong press men ha kalai trik uyatho bala kerpat baro ki master role ki badan keleng ki district jong ke jilla bani shim bentalang ha gani kajing yaki ha ka khat nyo trik uno pra hanong ba shilong. Ula ong kajing mi syakmat ban rai ban pelong da kajing yaki kadai halor kajing penslem ke sorkar ban siu ya kabai belas ngi bat kajing penslem ban penkiu ya kabai belas shisin sansnem. Syusyuru ula ong na kapor syakapor ladap ai jing tho syaka sorkar ndai syukut tang ha kajing kular bat klam trekam. Kinong trekam sorkar ka sorkar ka penbiang tulam lajan ka Christmas ndai kinong tre belapan kilet tre klam jing siu syanu ke jela jongi kanpoi. Ka jingpo jingping jong ka sorkar ngiyo i ka jingpo jong usentiu cherry yangi ki bapen khoj nala ban ra file secretariat bapen khoj ban penbiang ye ki jingtho ban yo tulop kinong tre sorkar bat kiwe shem labana AA. Namar kata la ka sorkar kam ai ngi hap kiu shishilong ban pelong ye ka jing shatngan kumtangi kerpat ya baro ki master role ki badan keleng ki district jong ka jilla ban shim bentalang hagane ka jing ye ki aka khat nyo trik no pra hanong ba shilong. Kani ka por dalam ka president jogi jen sekretari di treasurer ke bara yang umkwan pariat advisor juga por di dalam ni kani ka kanhon jogi master iwan angni ban ya keren ya pi pergi paiba ki basngap ya kani khamtan ki notray master ki badan ki department ki bapero jogi jela meghalaya jogi Iwan banta kapanggal wa kajinga dai bat ka minimum wages act ka ba ka sarkar jalla ka klem ai ne ka penslem ban se ya ka dai ka pisa trai ne ka basic floor rate ka dai ban ai ka kum ka kandan jo ka ne clear sorry ka minimum wages act 1948 ka ba ang ba haswar ka sansen ne mans ka sansen yang kador jom kanosni Bible la day ban penki man kasasna kadaw kolong ba yaki marba mati kijindon ka kibakena ka yoga kira ba ngata kadaw man kasasna day ban penki kata day gawai ka ba arpan ka ba katkum minimum wages act 1948 Baik nuntrai balasmi ha jalla meghalaya ne abro ke jalla jo India ka government ka sarkar ke unki RCN ha jisna kata ke VDA ha kene ke area kene ke di bulan April but October tahlar kini ki atri ngin ke le jo union ke jongi ka ba kongsan ta ba kene ke VDA ka de unki ya kata ka balasmi jom district October ka government Meghalaya niralit thwa nadok ki bulan Julai penkelmau ka ba deben revise review ma ikan dor te jagan district October hadap unta resmi hadim bangilai kendo kakha hado minister jong labor deputy chief minister nang tawar commissioner secretary of finance Dr. Vijay Ngirakan ni ba pelat ya kani bisa namar ba kani kani ba hokka jogi kustrike pelada nulis Oktober dengan pelat sim kenang bagan kata yang ka ya ka pelatan ka ba kajing jogi nantri pelat khamta ke masbol ba ki bat country te nagalem jong ka government halo ne kasenta resmi ki kerenta ngkhin ba bagilat pelat Tingi kali ki pelai ter ai ke jitho. Penir ke jitho. Namar ke dikam jujia menor ha ka history jom ni nado ajar ka pura. Bagi ka pisa jom ni nom trai belas. Ka ban ki ha ka VDA kan ki atangka chisni.
Tapi het tam yo kita, ini high skill. Kani kita ikasin manukam, baka wanjia haga jalan juga. But ia kawai dong pisa juga, kinong tribal lah. Kesal ka kapna, ay tangga order, nagajing tho, bala ay lamanjur sarka. Te berdaya kape, te kapaan pada hingga day bat ka minimum wages ay, kapade ban tengkiu juga basic floor rate. Negat kapisa tarai kapag tengkiu man kasansnya, nehaswa kasansnya. Kajing batay jom ka minimum wages ay 1948 ka krensya ba ka state government kadai ban constitute juga advisory committee. Nagani advisory committee yung minister pada yung long chairman, the minister of labor. Nang tapat yung member secretary yung labor commissioner, Hajar Raju Junior. The halal kini di members kita yung head of department yung barok ki department mo sila. The kani halal kani kalau day ban affect kaban kun kata kasansnan, they restrict October araja. Naman kapag haddo kapag government kapag kiyo kada kasuki pre strict October araja kapura. Tando taw araja kapura mentaga depan trikam no October araja kapura. Te halor kani mentaga la tam yung system ka government haddo mentaga si. Nara pagila ay kajing thon no bulan July ila bo kajing kajing terpat haddo mentaga si nang yakendo. Ya Dr. Vijay the Commissioner Secretary of Finance. Ikan saya marwa pelan, I not sanction. Nama lah sistem tam lakon kali kapur, paling kita. Tu orang ba kita haban review, ni haban patch show, orang sekarang musim ini. Mas sistem lakon. Kami kalau rules dengan Minimum Wages Act 1948 kan saya within 5 years. Pilih berkonstitusi. Te nagalian jamu mo ong bakalan bonkam naman Christmas kini katay si bon ke kiro te ong ito tapi bonkam tamu kinutray balas ni kibihaban pun ko igenama ihaban pun ko di file po office ni hab imdan kamma ya kata ka Christmas imdan hom mabanyo kita gihok pangilin haba sistem tam chwa pila ayo. Te kata ada kajing keling ibu kabaapan yang keren berga government ro mentai commission secretary ro bahkan ma pa ya kene ka ban revise ya ke minimum wages la lawan ra po assembly nagalian juga position kepada mulai March. Dan minister juga labor ula adamen bagias impact review kinsala na. Teman-teman daw panay March hada menta tip ki bo ka advisory board nan ngimtip. Tentu kata halal gini ke itu kejingler juga sorka ni lempan lagi ni kalian cumi mastrol try berang lempan ya kabang day hok dunia ni pan kalau ba kemana menta ki marban kira keu siau bah ya ki marau hapan ai ke tempo cikot nang ban ya ka kambau siu le try kam ban kendo ban takmo kita penbernian kata kada ya jingkuli ka bangi na ya kali dali yang iyo yo pensiu padi yan no pensiu nang punya pensiu ya kita kena try ali kita kena bawan tension ni kita masa ke bot ke telada ki government employees ng sorkar government ka penbiang itu tulong namar bala jan ke Christmas tingin try bala makin lay try bala ro khan pensiu tahun mata jalan kita cumi kapamenta ki ang kita ki jingwan ka jingkers po jing paint to masarkar jalan oh niya upo sa chali blossom ma manta niya jing tem jing pot ki bawan ni ho nalai gini ki nang tunghoy ki nala nang gi files po secretariat ki barra gi files ki office ban biang ni kita ki tho ya ki banyo tulak pinuntoy sarkar bat ki contractor ka teka taga dai ke tega ni berkat ni nasib kara ba khadyo til ni December ni manse bat ni seus dio ma haban ka sansna iman ni haban wandro keu shilo ban pelong ke tjat haji sami ko ban sim ni kara ban sedang ni kan sini nama Christmas karawan
Ngiru akan dia dan tentang apa Christmas dia kemen semua akan dia pendan belum kejiwan Yesus. Andai kampan sih kupo pada jing bekerja begi mata. Tekanya untuk Desember ni negara all jadi dia masuk ke labor union. Ni wan kieu seselo. Haga jo berpuas ke jingkar part ke jingkar tu ke jong yang baru yang teri belas ni buat jalan ni khalia. Kamtam di master workers. Kidai ban di wan kan. 1 year nak tiada. Nama kami kajing syang lepai ngimdai kita. Ngimdai kita banyak ban mana ban lek kita masalah dunia bisa. Ni try gam ni dai banyak kabai nak balik bisa. Usna mat mai wan ni lo ilang kam banyak. Ka usna bangin mai berhal. Kami nak ban try kam syusyu ban try yang kajalan ni kan. Ni nak pengkoi, ni nak raju kifai. Nilai aja ni tu kajumi. Kata kadai kaji, kerana kaji, kuat kajumi kaji gentu, kaji terpa, lembah, kini kabor kabayarap, yang ni kinong syom kiri pajba, ini kinong tray bela, kata kadai mapi kinong kubor kinong